Dakle, Venus Bliss je aparat koji imamo u svojoj ponudi već par godina. The main advantage, first of all, that you can see results in a very short time. Okay, the protocol is for 3 months. For 3 months, you can see after 3 treatment really nice results. U sebi sadrži i Venus Legacy i Venus Bliss. Venus Bliss je laserska lipoliza, dakle imamo mogućnost i da topimo masne naslage. To je jedini laser, diodni laser koji topi masne naslage. Pri istom tretmanu možemo klijentu da ponudimo i topljenje masnih naslaga i rešavanje celulita u smislu zatezanja kože i eliminacije celulita. Second of all, it's not a very long treatment. It's between half an hour to 1.5 hours. So it doesn't require the patient to come and commit himself for more than 3 times. Nije loše uraditi Venus Bliss pre mora, ali moram da napomenem da je potrebno 2 nedelje pre mora misliti na to. The last advantage, of course there are more, is that the results can last. If they last for a long time, of course you have to come from time to time for maintenance. I kada odete na more, on će delovati. Prednost takođe ovog tretmana je što u jednom tretmanu možemo da uradimo i topljenje masnih naslaga i zatezanje kože.